hapit na pugod diri sa Ganzan, Eat and Chill. Shoutout day kay Kuya. Pia, shoutout. Shoutout guys, ninyo Ganzan. Fights. So, mao to lami gyang ilang pastil guys. Yeah, boy. Sa pag-abri pa lang, klaro gani mong lami. Keme. So, ari na mo diri sa Ganzan, Eat and Chill. Ulaton ta mo, paspas na. Ma'am Joanna. So, shoutout siya. Lami kayo yung pastil, ma'am. Lami kayo. Dito lang ako palagi. Uy, sana all! Sulit kayo. Milk tea and iced coffee daw. Available diri ah. So, pumalit na mo. Ay na mo. Dugay-dugay. Shoutout sila. Ila ma'am. Hi ma'am. Di mapigil ang puso ng damdamin ko. Ma'am. Hi ma'am. And if you find a Filipina and she fine, you better keep her. Ma'am. Hi ma'am. Drowning out your breath. Hi sila. Okay. Itwell, itwell. Dito lang ako palagi. Uy, sana all!